orang na jenges boy hita marsaor ijon rupakon hasomanta. Bapak Inang sadarion Minggu 10 November 2025 Minggu pa 22 hon dop Trinitatis model ni ibadah ta model B jana topik ni minggu ta aima iha holongi jahobado haganup bangsa. Bapak Inang hita haganupan paima ipuka hita kebaktianta dar hita marunduk niuhur martonggo secara pribadi mangindo hubani Tuhan ase bui mardalan ibadah tahun mamukah nari das pangujungin non holi bui nikmati hita ibagas nadear janah dapotan malas ni uhur hita haganupan yotang hanami hita haganupan bani namar satedu secara pribadi. Amin. Riap mahita jonjong. Ibagas goran ni na ibata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apat pondoy na pasing, sito palangit pakon tanoon. Amin. Ase marparlaho na talup, nasyam bani Tuhan in, gabi harosu tumang bani, marbuah nasyam, bani sagala horja namadear, anja martambah bani nasyam, panandayon pasal naibata. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan naibata, pargogo nasotarimbang, jana pardear layak, rosi sadokahni do idop ni uhurmu. Manas do uhur nami, halani iramoti, janah ipargogo ham do hanami. Rosi sadarion, ipuji hanami do ham, halani nadop ondos, ambilan nama diarin, marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Ai indo hagoluan nami, tondui in ma tongtong, mambobai hanami, mardalan ibagas hatamu. Diate itu pamabamu, ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Undul mauria. Hita haganupan malas mauhurta. Iramoti anjahai pargogoi Tuhan do hita. Sadarion boy hita martupu laho manombah Tuhan Jehovah parlayakin. Ase puji hita Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 305. Ayat sada 2 pakon ayat 3 martupu ganupan manombah Tuhan.
martonggo ulang holang. Ay iya do hamonanganin. Ase tetap ma hapor sayaon ta ubani Tuhan. Dodingkon ayat napatuluhon. Riap mahita jonjong. Martonggo mahita sopot kon hita madosata hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, napasing anjana sangap doham, namangidah torus da subagas uhur nami. Hamdo napatubuhkon hasitongan, hapitoran apa singon ibagas sadiron nami. Tapi seng iha holongi hanami ham, humbani gok ni uhur nami, humbani putih ni ate-ate nami, humbani gok ni tondui nami. Apa humbani bois ni gogoh nami. Goluh nami seng romban humbani hasitongan, hapitoron apa singon nadop iswan kon ham ibagas diri nami. Seng tarponop kon hanami, dosa pakon panlanggaron nami in. Ai talardoin haganup ilobemu. Sonari, roh dohanami hulobe-lobemu, mamboan haganup dosa, apa haurangan nami in. Maidop mahurmu ban nami, sasak hamma dosa nami in, suruh hamma tonduimu hubagas uhur nami. Ase tarbain hanami, mambalosi ham, ibagas hapitoran, hasitongan, pakon hapasingon, ase boy hanami parsimada bani hagoluhan nasadokahni dokahni, nabi nagahkonmu bani sagala naporsaya, bani anakmu Yesus Kristus si palua hanami. Amin. Tangar hita, anjaha porsaya hita mah hatani naibata, baga-baga pasal hasasapani dosa. Paridop ni uhur anjaha pardiar layak do Jahoba. Nangit manringis anjaha paridop ni uhur bagal. Seng ibain hubata, romban hubani dosata, anja seng ibaloskan bata, romban hubani hajahatonta. Songon idop ni uhur ni bapa bani ni ombahni, sonai do idop ni uhur ni Jahoba, bani sagala nama kabiarisi. Ibagas holong ni naibata, doma isasap haganup dosata, halaniai, pataridah kon hitama tanda-tanda, ni pargoluhan na bayu. Hasangapon mabay na bata ibabo. Amen. Undul mahuria. Itanda na ibatado horja apa pikiran ni jolma. Nalang iharosukon ni. Tapi holong do ateni isasap do haganup dosata. Ase mandoding hita doding hasasapani dosa nomor 234. Ayat sada tambah ayat tolu. Tandai ham ma'au.
ham hanami o Tuhan. Togu ham anami. Asepitor lakah nami usurgai. Dodingkon hita ayat napatuluhon. Sai kata hamau, setang bahapor saya onku. Tugu hamau, ku surga papitor lakaku. Riap mahita jonjong. Saksihon hitama hapor sayotain songo nasinak sihon haganup halak napor saya isap tanaon. Au por saya bani nai bata bapa pargogo nas warimbang nama no palangit pakon tanaon. Au por saya bani Yesus Kristus anak nina bata na sasadain. Indo Tuhata nati nubukon si Maria sanganape haliaban. Marhite tonduda pasing nama naro na parngit bani panorang si Pontius Pilatus. Ipar silangkon mate ajai tanom turun hunagori toru. Mulak manggolo humani na mate bani ari patuluhon. Naik ke surga anjang hundul siamu nina bata bapa pargogo na setalimbang ini. Unjaya mulak magira, lawang muni amanggolo, pakon nadok mate. Au por saya bani tondi na pasing, bani kuria parsadang na pasingin, parsaurani sagala na pasingin, bani asasapani dosa, bani patuhoni akula, pakon haluhan nasadokani dokani. Amin. Undul mahuria. Hita haganupan doma isaksihon hita hata hapor sayaonin. Ase pasirsir hita dodingta. Humbani doding haleluya nomor 245 ayat sada pakon ayat tolu. Namar mahani hita. Dodingkan hita ayat napatuluhon. Ay dusiro Tuhan ta siang anobus ganup joma makon kopita Sonari bogehonta persembahan vokal grup na parlobe vokal grup ni pemuda selanjutnya paduahon korni inang kuryaon.
Kuria nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus. Salam mahubata haganop. Songonai homa hubani hasoman nami. Sakuria naman dihuti marhite live streaming. Salam mahuban nasyam. Perlobe isi sehanami hasoman nami hubani bapa. Inang nama poso. Atap on ope perlobe mandihuti ibadah. IGKPS Padang Bulan isi sehanami nasyam. Selamat datang, Tuhan memberkati. Kuria nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus dari kita ting ta na parlobe. Kuriain pakon haganop majelis jemaat badaskon. Selamat ulang tahun hubani nasyam nama ulang tahun. Ipukah maai tanggal 10 das kubani tanggal 16 November 2025. Inang penginjil wanita Narsinta Manik 10 November. Inang Rita Baru Tondang, Erik Sebastian Kevin Sidauruk 10 Sada November. Inang Kresna Novalea Purba, Yuli Anggreli Jepanya Purba, Gildea Natania Saragih bani tanggal 12 November. Inang Norita Mariana Girsang 10 November. Inang Situa Mardiati Barus, Bapak Tri Angga Reskia Ginting tanggal 14 November. Katarina Sipayung, Serin Siara Emmanuel Damanik tanggal 15 November. Bapak Jantogu Damanik, Bapak Iwan Novelson Purba, Pakon Patricia Damanik bani tanggal 16 November. Tonggoni kuriain huban nasyam hasoman nami namar ulang tahun samingguon. Saya lambin marbagal ma hapor sayaun pakon panandan nasyam hubani Tuhan ta Yesus Kristus. Pasu-pasu nasyam bani gulmit ni goluh nasyam. I kuria i keluarga i parhorjaan pakon ipangadion pangidangion na ondos huban nasyam. Tori kita bani lembar na parlobe bani minggu narahon Parmingguata Aima model B sekaligus pelantikan calon situa pakon calon samas domu hujai ase hubani hasoman nami haganu parhorja inang Bapak Nadop itodoh mengidangi mani tanggal 20 tolu ase ipasi sirma ibagas tonggo pakon uhur naringgas janah koordinator bani panorangai Bapak Situa Morris Saragih. Partongguata minggu narhon aima pertongguan parpudi i rumah ta i keluarga i GKPS Padang Bulan janah bani tanggal 20 November ijai mahita pertongguan gabungan panutupan dopko sisa tahun bolon hita mandalan kot pertongguan i rumah tabe. Kurian ani hargani Tuhan ta torih kita warta kegiatan jemaat na parlobe songon nasomal sermon kuria bani hari Kamis 20 November 2025 pukul 10 tuib lahom menakasi ambilan pakon sibasaon 30 November 2025 domo hujai hubani hita haganup parhorja kuria pakon nasyam anggota kuria nasihol marlajar hatani Tuhan anggo sihol nasyam marlajar rohman nasyam bani hari Kamis narohon sinode jemaat songon nadop iting-tingkon bani minggu nasalpu bani sadarion tanggal 16 November 2025 siluk keluar minggu ibahin hita do sinode jemaat aima pemilihan hubani calon situa pakon calon samas ikuriata anjaha doma ipasirsir mangan siang ulang dong hita namulak aseboy dear mardalan bani sinode jemaata bani sadarion manggalang hulobei domo hubani program pimpinan sinode bani hari minggu narahon manggalang dohita aima laho mendukung pelayanan hubani suku anak dalam pakon talang mamak nadong ijambi. Penyusunan rencana program pelayanan pakon keuangan 2026 ipangindo PMJ hubata Haganup seksi Tupuan KMBI KMS Diakonia Sosial pakon seksi pembangunan ase isusun ma rencana kerja pakon anggaran keuangan tahun 2026. Tugas-tugas hubata ase yondoskon hitamon hubani PMJ sidokahan bani tanggal 23 November 2025 dalam format Microsoft Word atap
Excel maksimal 5 halaman. Namangihut idah kita, uban nasiam, inang, itong-atongah ni kuriata, songon nasomal, ulang lupa nasiam, PA inang ari Selasa, na ibabahon ni inang penginjil, narsinta manik, dopko sinasiam merPA, itoruskon marhite rapat anggota, ay sekaligus ibagas penyusunan rencana kerja, pakon anggaran keuangan seksi inang, tahun 2026. Huban nasiam inang sektor Makedonia, ibadah ucapan syukur aima bani ari Sabtu narahon tanggal 22 November pukul 10 WIB Marianan igi gereja sermon lantai 2 parambilan aima Bapak Pendeta Esa Girsang. Siapa huban nasiam inang sektor Tolu PA nasiam tanggal 22 November 2025 panorang pukul 10 WIB. Topik menjadi kuat karena bersyukur, parambilan Bapak Tiopan Manihuruk. PA Tupuan Lansia, ia dongkon bani hari Rabu tanggal 26 November 2025, masuk pukul 10 WIB, Mariana di gereja, parambilan Inang Pendeta Dr. Jusni Hasaragih, Aserohmah Haganub, anggota Tupuan Lansia, nadop umurni 60 tahun huatas. Persembahan bulanan, tor kita bani ting-ting na parpudi sahali, izin idah kita, baru namambere persembahan bulanan sektor sada das kubani sektor pitu, sekitar 51,% dalam pengertian, anggodong 100 halak anggota kuria, baru 52 halak OP namambere persembahan bulanan. Tading OP 40 halak nari. Kita maruji-ruji ibagas uhurta, ise humbata nalape mambere persembahan bulanan hubani Tuhanta adong pepanorang bulan November das kubani bulan Desember ase target nadop irencanahon boy i cukupi hita hubata hasoman sakuria nah hargani Tuhanta Yesus Kristus on gabe barita tiba-tiba hubata on mahape perdalanan ni goluhta mungkin domai bahasa hita bani grup jemaat teneh atau grup majelis aima barita pusok niuhur doma marujung goluh hasomanta sakuria Bapak Aston Purba sektor 5 bani jam 20:32 nabodari aima bani tanggal 15 November 2025 tonggon hita ase keluarga nati dading ni Bapak Astonon ipargogohi Tuhan naibata naparpudi sahali tor kita ting-ting parduiton hubani hasoman nami haganub sakuria anggodong torih nasiam nalepak bani pencatatan keuangan ase padas nasiam hubani bendaharata sirsirto Bapa Situa Mahaitin Sinaga padiarhon anggodong nahurang dear bani pencatatan keuangan janah ipadas kanami terima kasih hubat tahaganub nadop mambere bagal niuhur hubani Tuhan janah persembahan bulan salinari terima kasih ma huban nasiam janah nalape songonai padas kanami nakonai ase ibere hita ma bani sisa panorang bulan 10 sada das kubani bulan Desember sonai ma ting-ting bata sadarion ase ibagas sada uhur martonggo hita Ipuji ipasanggap hanami ham bata bapa anak pakonton dina pasing. Marhitei Kristus tetap doha menramauti hanami bani saminggu nadop lewat. Julur do merdalan dasku bani sadarion. Ibereham do kekuatan hubani kuriamu Tuhan. Mandalani goluh bani samingguon ihasomaniham iparmuduham ipasupasuham bani haganub gulmit ni goluh haganub pagori ni kuriamu bani saminggu nasalpu terima kasih mahubamu Bapa julur dohoma merdalan haganub program kerja bani saminggu na lewat ihap kon hanami sedohalani gogoh nami tapi halani hamdona bastu ase boy julur mardalan program kerja nadop irencanahon
na idalan kon bani sa minggu na lewat. Terpuji maham bani haganop, pasu-pasumu hubani kuriamu. Terpuji maham Tuhan hubani haganop, holongmu huben nami kuriamu bani sa minggu na lewat. Bapa ibagas Tuhan Yesus Kristus, maka tahon terima kasih doa nami hubamu marhite hasoman nami, na ibereham umur na martambah bani sa mingguon. Yondos kon hanami hasoman nami, Bapa inang nama poso pakon dakdanak, pakon sedia nagabe full timer atap sebagai perhorja, nama ulang tahun bani sa mingguan Bapa. Hubamu meyondos kon hanami sedia, pangindoan nami hubamu, asihama marhitei horjamu, horjani tondi na pasing, patubuh kon ibagas uhur ni sedia, hapersayaon pakon panandaon nalamin marbagal hubamu ham Tuhan Yesus. Ase marhitei hata na iboge sidea, na iparlajari, atap na ibasa sidea, marhitei na makauluhkon hatain, gabi pasu-pasu mahoma sidea, itongah-tongah ni horjani sidea, itongah-tongah ni keluarga, pakon pelayanan na ondos kubani sidea. Pasu-pasu ham sidea, bani sura-surani, nadop itonggohon sidea hubamu, ase hama bastu, hama membere jawaban domu hubani harosuhmu. Ondos mahubamu Bapa homa haganup. Rencana nasihol idalan kon hanami bani sadarion pakon na minggu naroh. Secara khusus yondos kon hanami hubamu Bapa aima rencana sinode jemaat nalaho memilih calon situa pakon calon samas. Mangelek kanami hubamu ase hamma marhorja marhite uhur pakon pikiran nami, toni muna pasing ma marhorja huben nami marsada-sada, ase hamma marhorja huben nami ibagas kanami nasihol mamilih calon situa pakon calon samas, nadop ipilih marhitei sektor-sektor nami, sektor sada das kubani sektor pitu. Bapa songonai homa hubani pergumulan ni kuriamu, aima hubani hasoman nami na ibagas nahurang jorgit ibagas akula, yondos kon hanami Tuhan, hubani inang nyonya JM Purba baru sirait, songonai homa inang nyonya situa Epsaragi, songonai homa Bapak Gustaf Purba, songonai Bapak situa Emeritus Salmansius Girsang, songonai homa Bapak Jamurdin Sinaga, pakon piga-piga nalangope isobutkan hanami ilobemo, ase hama memasu-masu tambar na ibere dokter hubani sedea, ase ham homa membere kekuatan hubani keluarga na menjagai hasoman nami na ibagas na boritan. Mangelek kanami hubamu Bapa ibagas akula nagalek in, ase hama marhite tondi na pasing marhorja, ase hata nadop iboge sidea, ay managabe kekuatan hubani hasoman nami, ibagas mandalani pemulihan hubani na borit. Ondos mahoma hubamu Bapa, situasi pusok nihur na idop pakon ni kuriamu, lang tarpikiri hanami masalah panorang, at tigando hanami idiloham Bapa. Bapa songonai ma bani hari Jumat nasal pu bani pertonggoan Bapa nama rujung goluh DRP ibagas nasehat pakon na jorgit OPIA ibagas makorjahon pelayanan aima Bapa Aston Tondang. Tapi lang botohkan nami panorang Bapa ibagas makorjahon tugas ibagas nalaho mulak on mana terjadi hubani Bapa on maha sada hatari dahon bani goluh nami Bapa asihan nami tetap marjaga-jaga lang butuhkan nami panorang songon panako borngindo panorang nami do menghujai Bapa asih hama marhite toni na pasing marhorja ibagas uhur nami marsada-sada, maruji-ruji ibagas uhur nami. Songonaha do
panandan nami hubamunu ham Tuhan Yesus. Anggo doma hanami ibagas Kristus. Doma ipapasing ham hanami, ipasitong ham hanami ibagas Kristus. Doma rup hanami pakon ham Tuhan Yesus. Anggo on na terjadi bani perdalanan ni hapersayon nami. Atigan pepanorang ham mandilo hanami. Lang palama biar hanami. Halani persaya do hanami. Atap manggoluh atap matei hubamudo goluh nami ibagas Tuhan Yesus. Halanyai toni muna pasing marhorja ibagas uhur ni haganup kuriamu hanami na dong igerejaon pakon hasoman nami na mandihuti marhite live streaming ase sitong hanami ijonam kon hanami bani gulmit ni goluh nami nahado hanami haperseon nami hubamu ham Tuhan Yesus hanami dasa mambotoh naha perseon nami hubamu tapi terpuji maham halani marhite hatamu takas do ibotoh kanami iha persayai hanami anggo domma hanami persaya hubani Tuhan Yesus domma huben nami hagoluhan nasa dokahni on mailek-elek nami hubamu Bapa ase pangindoan nami ase hapersayon nami lambin marbagal ma ilobemu ase taridah ma ibani gulmit ni goluh nami marsada-sada ahape nagabe parut tolong ibagas goluh nami age pelang ipatugah ka nami sada pakon na lain lang dong nalingot ilobemu Bapa nagabe parut tolong pergumulan huben nami pribadi lepas pribadi keluarga demi keluarga songonai homa hubani kuriamu halaniai marhorja maham Bapa ase hatamu hatana berkuasa inma marhorja ase inma nagabe kekuatan nami anggo domma hagoluhan nasa dokahni bereham huben nami sami tolah ahamana perlu ihabiari hanami ibagas mandalani ari-ari ni goluh nami niombah nami namar sekolah nadohor atap nadoh persaya hanami hamdo marramoti sedia hamdo makasomani sedia songonai homa hanami haganup ibagas parhorjaan hamdo tatong makasomani hanami mamasu-masu horja nami songonai homa haganup sura-sura nami persaya hanami ahape nagabe sura-sura nami Bapa inang nama poso ni kuriamu pakon nyombah nami ondos mahubamu Bapa persaya hanami anggo ham lang menyayangkon Yesus mati i kayu salib maka tidak ada masalah tidak ada yang tidak mungkin Tuhan tidak peduli huben nami marsada-sada mulai naetek pe pergumulan nami songonaha bagal pe pergumulan nami ondos mahubamu Bapa ibagas Tuhan Yesus Bapa domo hujai ibagas sapersayaon persaya hanami ibagas Tuhan Yesus hamda makasomani hanami mandalani goluh bani ad saminggu narohon boy hanami pajupa use ibagas idop ni hurmo halani ihapkon hanami boy pe hanami marminggu sadarion halani idop ni hurmo boy hanami bernapas Tuhan halani hidup ni hurmu. Boy hanami memuji Tuhan halani hidup ni hurmu. Halani ay terpuji maham Bapa. Anggo songonin maholong mo huben nami. Persaya hanami haganup rencana kerja program ni kuriamu tetap di hasomaniham. Langong kita di konham perdalanan ni kuriamu GKP Padang Bulan. Songona HP dinamikani. Langong kita di konham Bapa. Julur doham makasomani hanami. Terpuji maham bani holongmu na tetap makasomani perdalanan ni kuriamu GKP Padang Bulan. Domu hujai Bapa ase ondos mahubamu PMJ nami nalaho memimpin hanami holi bani sinode jemaat nami. Songona homa full timer na mendampingi. Ase haganup hanami ibagas ringgas niuhur. Ulang dong namulak halani on pemilihan sahali 5 tahun doni dalan kon hanami. On mahataridahon Tuhan. Itongah-tongah ni pusok ni uhur hanami makorjahon pelayanan haganup in Bapa halani idop ni hurmu hubani hasoman nami par sektor 5 ondos mahubamu napataridahkon holong ni sedia bani hasoman nami na marujung goluh haganup rencana nami sura-sura nami ondos mahubamu ibagas gorani Tuhan Yesus Kristus kanami martonggo amin.
Hita haganupan, dasma panorang ni hubata, nalaho manangar hatani Tuhan, nagabetada ni partonduyonta, na pinadas ni penginjil wanita inang Narsinta Manik. Ase persiapkan diri hita uhur apa pikiranta. Mandoding hita, haleluya nomor 352, ayat sada pakon ayat 2. Hai halongangan duhapi, holong dituani. Itomus Kristus hahapi, padusa dadoyun. Tapi hukumu jenamu sayang, bagi guguhi pakon kuasai. Ai paruru tutong guluku, despain parujuk nari. Guguh ni hatain, pasonang uhur, porsayama, bani guguh pakon kuasa ni Tuhan, na parorot goluta, das bani parujugan. Dodingkon hita, ayat na paduaho. Mari teio puri, porsaya tolong. Jana gogoi hatari, pasona urgon. Tapi hukumu jenamu sayang, bagi guguhi takon kuasai. Ai paruru tutong guluku, despain parujuk nari. Martonggo mahita. Iparhatongon uhur nami dotongon Tuhan. Usi songon doding nadop idoding kon hanami. Das subani ujung ni goluh nami. Iha holongi, iha somani, ipargogohi hamdo hanami, mandalani goluh nami si ganup ari. Aselang palagobir lang palamabiar hanami, porini bagai penasihol masa si boluson nami. Halani dumap arlobe ia hapkon anjaha itandai hanami. Holongmu nalang ongga ibatasi atap aha pehuban nami Tuhan. Terima kasih bani hasir sironmu, maka holongi hanami, age pegok ibagas hagalekon, ibagas keterbatasan dohanami. Tapi lang ipandang hamai, nagabihite mula ho maka holongi hanami. Totutaluk mahanami, mamuji pasangap kon ham, mambereh kon haganup uhur pakon pikiran nami. Aseham matongtong na marmudu-muduhon hanami, naman ramot kon naman jagay hanami Tuhan. Terima kasih Tuhan age bani panorang on, si holma hanami manjalo, hata hagoluhan na humbamuin, paundos kamin ban nami Tuhan. Ibagas tonduy mo tonduy na pasing, na mga jarajari hanami,
na membuka uhur pikiran nami, aselang merap hauhuron nami, sanggah manjalohon hatamuin, tapi boy konsentrasi, boy ipairik-irik hanami, marhite na iajari tonduimuin hanami tongtong. Terima kasih Bapa, sirsir mahanami, nagabe iyanan ni hatamu, nasihol ijalohon hanamiin. Ibagas Kristus Jesus, jaloham mahanami pakontonggo namion. Amin. Ambilan bata bani panorang tanggal 10 November 2025 onma minggu parpudi Doctrinitatis baru hari mingguon masuk mahita bani minggu ujung tahun Kuria mangihutkon kalender gerejawi. Jadi ambilan bata bani panorangon ibuat humbani Maleaki sada ayat sada das subani ayat 5. Maleaki sada ayat sada das subani ayat 5. Ya. Pairik-irik hitai baga suhurta sononma tarsurat bani bibelta. Tak bani HP dan lain sebagainya. Holong ninai bata bani Israel. Ayat sada. Hata pangukapon ni Jehovah bani Israel marhite si Maleaki. Holong do uhur huban nima. Nini Jehovah. Tapi ihatahon hanima. Sonahama pagkaholongimu ben nami. Ailang si Esau do namin abang ni si Jacob ni Jehovah. Hape si Jacob do huhaholongi. Tapi sogam do uhurhu bani si Esau. Halanyai do asegabe halimisan hubahin. Dolok-dolok ni anjahawondos kon parbagianan ni. Gabi ianan ni sorigala. Nasomal marianan ihalimisan. Porini nini Edom. Dom matongon iparseda hanami. Tapi ulak konon nami do paulihon na mareong ay. Hatahonon ni Jehovah Sebaot ma. Sedea paulihon. Tapi ahu use mareong kon. Goranon ni halak masidea. Tano hajahaton. Bangsa siringisan ni Jehovah sadokah ni dokahni. Idahon ni matani ma opeai. Gabe hatahonon ni mama. Bagal jo Jehovah. Age idarat ni parbalokan ni Israel. Tibarjay madas ni. Horas mahubat tahaganupan. Iya. Lang lupahan nami. Menyapa nasyam na tongtong setiap minggu mulai tanggal 10 das subani sadarion na marulang tahun bani bulan November termasuk kau tanggal 10 November na lewat das mahubaku ucapan nasyam haganupan sa tonggo hita terlaksana tercapai yang menjadi harapan kita sonai homa age hubani nasyam hasoman nami na marulang tahun. Tapi ang guadong itanday na siyam, isamping na siyam, hundul na marulang tahun ay salam na siyam ma. Nangay sada kan? Iya. Pakon nalegan. Iya. Poripe sedia mengwakili hanami marsalam ng malas mauhur ni Hamda. Nadupdas mahaganupan marsalam pagori ni Kuria GKPS Padang Bulan. Ay mapasalay. Masuk kita ba ni teks ni ambilat taon. Kuria na hinaholongan ni Tuhan ta. Ingat na siya matongon. Kapanlah terakhir kali orang mengucapkan hubani na siyam. Holong do uhur hubamun ini. Natigan may dinga na siyam terakhir kali orang
mengucapkan kalimat na sonayay bay nasyam. Bapa, inang, anggo na maposo on yakin duaw. Kanay do kan? Halani kata-kata holong do uhur hubam nini antara pemudi dan pemuda itu sudah menjadi ungkapan yang selalu klasik ibagas golu ni sidea. Inang malobe husukun. Ase ulang salah alamat koli na makatahon holong do uhur hubamu nini sasahalak kubani nasyam. Isema na baru-baruon ongga manjalohon hata na sonay lamlam ni. Tahu manubutay lamlam do na sonay ay. Kalimat yang bisa menggugah perasaan. Kalimat na boy mungkin mambahen uhur tak berbunga-bunga. Dari yang gersang menjadi bersemi kembali. Isela nga dong atak na maila do na siyam. Oh inangay. Tarida doge humbani minar ni bohini inangay pe. Atak humbani nyombah. Atak humbani isepe. Tapi yang pasti dia baru mendengarkan holong do uhurmu, uhur kubamu. Ini. Waduh, malas uhur tene. Bapak, natiga niya tahu nasyam bani inang holong do uhur kubamu nini nasyam bapa. Natigan terakhir kali. Madokah? Ya, sangga manondur do. Yang agawat ang gusunay, sangga manondur ge, ihatahon, lupa mause, tene. Iya, atap sa di hari ay, tapi na pasti, sapaan marhitehon ni holong do uhur kubamu, nini sa dahalak, sa sitong ni itu bisa menguatkan kita. Itu bisa membangkitkan semangat kita kembali. Itu bisa membobai uhurta semakin mengidah bahwa kami ini berharga di hadapan orang yang mengatakan holong do uhurku bamu. Totu sonai do homa agenay didak kita bani teks ni ambilat tahun. Nini nai bata ini adalah kalimat yang Tuhan ucapkan, yang Allah ucapkan kepada umatnya, umat Israel yang pada saat itu sedang meragukan atau sedang lomos mengingat, mengimani holong ninay bataay. Halanya halani nini ijai bani teks ni ambilat tahun hata ninay bata naroh hubani si Maleaki. Jadi Maleaki sebagai utusan, sebagai penyampai pesan dari Allah terhadap umat Israel, ipesan konday batado, on mapadas, firman on mapadas, hubani bangsaku na sedang lomos, na sedang ragu, na sedang sangsi, bani holong nadop hupaundos bani sidea. Anggo bani bahasa Simalungun terjemahan baru isobut doai bani ayat sada sonon. Hata ninay bata, hata hanay bataon. Jadikan ay menggambarkan bahwa firman itu sebenarnya punya kuasa, punya kekuatan ilahi. Langhum bani Maleaki sendiri iluar hon ni firman ay, tetapi dia hanya sebagai utusan menyampaikan firman yang begitu penting untuk bangsa Israel. Jadi firman ay do namar kuasa laho patotapkon paruhuran di bangsa Israel, meskipun bani panorang ay ihatahon sedeado ketika mereka mendengarkan holong do uhur huban nima nini Jehovah, tapi luar do respon ni sedea. Sonaha mapak kaholong ibu ban nami. Subahita ge, anggo nasyam sangaut de inang bapa sanggamar nostalgia ketika berapa puluh tahun yang lalu. Anggo ihatahon bapa misal ni sangamanundur nasyam inang.
holong do uhur kubamu, lantas aha do naihat na irespon nasyam. So naha do respon nasyam. Terima kasih boto de harma ai. Nai do. Naha do tongon. Mitor oke do. Coba hitage. Atau ada jawaban kita. Boto. Anggona tanda holong do uhurmu baku. Aha mabukti nih. Kan nai do. Jadi masuk marayuan kan. Belahlah dadaku. Nini mak. Kan nai do. Lihatlah baru lautan ku seberangi, gunung kan kudaki, masuk mahaganupan, hata-hata manis yang memang meyakinkan seseorang itu bahwa dia benar-benar dikasihi. Nah, nini ijon bangsa Israel ai maka tahun balos ni sidea. Nini, sonaha mapakkaholongimu ben nami. Ida kita gion. So naha mapakkaholongimu ben nami. Lalu ipatorang na ibatama dengan panjang lebar. Bani teks ni ambilat tahun. Halanikan on isuratkon pasca mereka mengalami habuangan Babel. Jadi anggoi didah kita sejarah ni sedeakan. Meskipun sedia sasitong ni doma ibuan na ibata luar hun habuangan Babel. Tapi diperhadapkan dengan realita kehidupan na ijupakon ni sedia melenceng do humbani aha na pikirhon sedia. Tidak seperti yang mereka bayangkan. Langsungon harapan ni sedia. Alotene anggo holi do ko siluar hanami hun habuanganon. Sonang maguluh nami. Nyaman ma, tenang ma, dan lain sebagainya. Banyak konsep-konsep na menggambarkan kesenangan ketika mereka dibawa Allah keluar dari habuangan Babel. Hapetep ma, ijupahon ma, golusi ganupari. Langho ma, hampir-hampir mirip do. Sangga ihabuangan Babelai sedia. Mamukah ma sedia use, humbani na mamukah horja ataupun kehidupan ni sedia si ganupari. Jadi infrastruktur nasadokahon ita dikonsedea mungkin itu sudah maseda, sudah hancur yang harus membutuhkan waktu, materi untuk memperbaiki, membangun semuanya itu seperti sedia kala. Ai mana terjadi? Dukosiai ihatahon ma bani sidea. Ihatahon na ibata jadi idida kita sepertinya beresponsoria mardialogis hata ataupun khotbah kita ini. Nini mabani sidea. Ailang si Esau donamin abang ni si Jakob. Nini Jehovah. Hape si Jakob do huhaholongi. Idingat kita do sonaha cerita kisah ni antara Jakob pakon Esau. Takas torang doai batakan songon natar surat bani Sada Musa 25 ayat 20 tolu pakon sambatnya. Bagaimana Esau itu menjual hon ahadogorannya hak kesulungan. Padahal itu merupakan berkat dari Tuhan. Pasu-pasu nama harga tumang doai. Tapi ternyata karena godaan keinginan daging. Isobut hanami tanda kutip. Karena keinginan daging. Kebutuhan perut. Kebutuhan perut. Mula kia marburu. Hun harangan. Hun talun. Makai hatahon ni ma. Pas Jakob marmasak kacang. Anggo bani bahasa si malungu ni hatahon dali. Langku boto itadday na si amdo dali tene. Anggo dali hinan idinga kanami kacang panjang. Tapi nini ijay kacang merah do terjemahan ni. Nah, sangga marmasak ay bere mabaku. Bubur na masak min. Abya. Oh, jadi lang kapipitah inang na urah tergiur. Kan? Anggo sangga dongan yon pamboto takan inang itu yang tidak bisa menahan selera. Kan na itu kan? Bahat halak makatahon inang itu jarang bisa menahan seleranya.
Tapi ternyata kalau sudah menyangkut perut, menyangkut lapar, lang adong mubahni, bapak, inang, nama poso, haganup, rap-rap lah. Kanay do, maka nini si Esau, beriam biya biya kuti na ilopamin, enak may dabya, lohian mau parah. Nini. Lalu terjadilah tawar-menawar, abya, nini si Jacob makan, abya. Anggoraho mangundoskon hak kesulungan may baku, huberebam. Agini, akarubami, ay law mati do, ay haga ni porlu niya ini, kan? Kanay do nini ijay, ida kita ge, dia lupa bahwa hak kesulungan itu merupakan yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Halanya itu ase anggo secara adat, tradisi bani panorang ni dia, dua partolu warisan keluarga ay akan jatuh hubani si godangan, si kahanan, halani ia nuna bertanggung jawab untuk meneruskan pengganti daripada orang tuanya, untuk merawat adik-adiknya dan lain sebagainya. Hape didak kita ijay, langadong beay, aido sesasitong ni iha tahun bani teks ni ambilat tahun, mereka punya sejarah kehidupan yang sama. Yakob dengan Esau itu merupakan punya sejarah satu keturunan yang bersaudara dekat sekali. Halanya iha tahun nini ijay ay lang si Esau donamin abang ni si Jacob diingatkan kembali goran Jacob, goran Esau, goran yang sangat familiar dekat dengan orang-orang Israel untuk mengingatkan bagaimana kepatriahan mulai humbani si Jacob das subani parluar ni sedeahun habuangan. Kira-kira lebih kurang 1200 tahun lamanya. Tapi menyangkut soal holongai, menyangkut soal kasih Allah itu ternyata tidak pudar. Lang luntur holong ni nebata kubani bangsani meskipun mulai dari 1200 tahun yang lalu rata opetong holong ni nebata ay sukun-sukun bata pigado kahdo martahan holong ni bapa hubani inang subahita ge nininasyam sanga manundur inang holong do tumanguhur hubamu botokku si jengesan si bujuran ado pede bage iya atakahap ya tapi pertanyaan nih doko simar keluarga pigadokah kira-kira ay manokan suku-sukun huna bertama ay adong dope yung kapkon nasyam na sonay ay porlu do ay da holia taon nasyam ang godom malojay nang idida nasyam marhubasi irumah ay do tambar ni maloja haminang ay holong do sa uhuru tapi sabar hamdanang kanay do kan sabar hamdanang na hamabayenon lapitar buat tita pembantu tak buis ang goso naip ang golang panjang umurinang tang usuk ko na siya minang misal ni ang wadong hata na sonay humbani bapa sa tabi yang masih ada bapa ya sa tabi ulang kumanaligan wah usahaho na siya dong na makatahok kubak ko sonay ni nasyam gawa holihita na hubani na siya minang usuk kumalobe ang gusto na mahata ni bapa nokan ay rosina do ubanon nadog ubanon, ihatahon sonay, holong tumang dohur hubamuinang, tapi nahama sabar hamda, lang tarbot kita pembantu tak, ang goboy huurup-urup, peham tokit-tokim makurjahon, pasti panjang umur inangon, lang borit-boritan, agepe sederhana si panganon. Nay do inang, masih ragu na siyam, mabiar na siyam igilay bapa holi, nay do kan, age na do martukot-tukot, misal nih, butuh dope ay butuh. Halanya itu na secara langsung mungkin AGP ini kita beriman, iya betul itu. Tidak, tapi kita juga butuh ungkapan-ungkapan
pujian, tanda kasih kita kepada orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang kita kasihi. Humbani nyombah, hubani orang tua hubani nyombah, sesama pasangan, suami istri dan lain sebagainya. Angko na siyam nama po solang palaya jari ay tene. Sonario katerbalik do. Nama po sodugatinan makatahos sonay. Angko do mamatua lang be. Mami papini ni. Happy sepe irestui. Kanay do kan? Isa dong na siyam nama po sonay. Mami papini ni. Opot malakujin. Atak maminise, atak papinise. Coba kita. Sudah terbalik sekarang zaman ini. Terbalik sonari. Holong uhur ko na. Bapa na dok markeluarga dokah jarang mengucapkan itu. Tapi subana siam ge sudah makan kau sayang nini. Anggolang HP ni pemuda do nagati sonay menyapa. Sudah makan kau sayang. Sudah bangun, sudah mandi. Ganupi sukuni. Tene, ganupi sukuni. HP ang gubapaon. Hurang podas. Ayah do lalak kurjamu. Jampiga do puhonok kanin. Coba. Realita doay Bapak Inang. Padahal ay mando apo-hapo si jengesan pakonsideran hubata namar keluarga, apalagi mas sudah menjalani keluarga itu berapa puluh tahun. Anggulang sonay terjadi mungkin datap yang guinang padang bulan lang adong na sonay. Curha makin ya hubay halak nalegan. Halanya ha lang adong waktu na siyang bapa manangihon curhatan ni inang. Pada akhirnya dia akan kembali pergi ke sana, curhat dia. Mase, ya mada bapa nami sibuk tu, masari do lalap arian borngin, HP pasarian nyaipe lang bitur sa dia. Ida kita. Itu anggoibain penelitian kenapa orang banyak selingkuh. Lang betabu bata kata perselingkuhan sonarion, gak tabu lagi. Tapi bata halak na saya hubani Tuhan, mestinya itu menjadi sesuatu identitas yang harus kita jaga, yang harus jauh dari kehidupan nih halak namar rumah tangga nih Kristen secara khusus. Tahun 20 tahun atau 15 tahun yang lalu, ibain penelitian di Jakarta itu bukan keluarga Muslim dan lain, keluarga orang Kristen itu hampir 40% keluarga Kristen itu pernah mengalami perselingkuhan. Lebih kayaknya 15 tahun yang lalu, langku boto sonari. Bayangkon hita, keluarga Kristen doda, lang keluarga nalang mananda Tuhan. Ida kita ijai. Maka bagaimana kita tadi merawat, memahami, mengerti dengan pasangan kita dengan kata-kata itu. Ayang koholong ni Tuhan ay doon manyata ay. Langi ragu kita biay. Domay paundos kubata marhitehon ni namangondoskon anak ni nasasadain. Ay sonondo holong niukur ni nebataba ni duniaon. Pala do anak ni nasasadain iberehon. Yohanes 3 ayat 3. Iya. Yohanes 3 ayat 10 namay. Kalang ragu behita. Nay raguhon halak sonarion nahaholongmu hubani inang, hubani bapa, hubani hasoman. Ay mando nay raguhon. Halanyay ihatahon bani ayat 3. Tapi sogam do uhur hubani Esau. Masih sogam ay manok kanay. Halani dia anggap enteng tentang apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Anggap enteng iya. Etek do yahapnya. Jadi ulang adong napaetek-etek kon hasoman ni, napaetek-etek kon diri ni. Lang marosu Tuhan. Halani ni ninokan inti ni Tuhan makahulongi haganuk jolma. Kan na do kan? Tuhan makahulongi hita. Hapero hita ipaetek-etek kita hasomatta. Ipaetek-etek kita. Sianuay sonon tuay nini. Sianuay sonon tuay nini. Kan? Napaitek ko kasoman tuay dah. Mari. Lang marosu Tuhan. Kenapa? Karena dia juga mengasihi kita. Jangan pernah ada orang yang menganggap orang lain itu kecil. Tidak ada apa-apanya itu. Nini hita holik. Lang marosu Tuhan.
Sedangkan Esau sendiri yang mengecilkan dirinya karena dia menjualkan hak kesulungan nih. Sogam do uhur ninai batabani. Ingat nasiam, hargai dirimda boru bapa nasiam anak kuliah nama poso. Hargai dirimu, kasihi dirimu, jaga dirimu. Nini sogam do uhur ninai bata. Anggo ipaete kam dirimu. Jangan terlalu murahan. Age bajan songonau. Nah itu kan. Age bajan songonau. Jangan terlalu murahan. Bani pergaulan sonarion. Anggo bain survei langku boto. Berapa persenkah dari pemuda yang hadir di sini yang masih benar-benar suci. Ya. Sali-sali doa mengambil ko na ilang pakau terus. Halani konteksta tentang menghargai diri. Menghargai anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Menghargai anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka nasiam pemuda, ingat. Pemuda dope si Esau bani panorangai. Menurut nasiam pemuda ope jelas. Nggak nasiam dah. Pemuda ope iya bani panorangai. Tapi dom masonai ada anugerah yang besar kepadanya. Tapi ternyata dia melupakan itu. Demi untuk perutnya. Hai mada halani boltokon. Halani materi. Halani godaan-godaan dunia on. Hati-hati. Nanget-nanget. Ipikiri nasiam pemuda. Karena menyangkut tentang marwah. Menyangkut tentang harga diri. Menyangkut tentang surah-surah ninai bata humbani nasiam. Surah-surah ninai bata pada awalnya. Penerusnya itu adalah Esau sebenarnya. Tapi karena sesuatu peristiwa tadi itu. Maka lepaslah itu dari dia. Ulang sampai tanggal. Ulang sampai lepas surah-surah ninai bata nama dear humbani nasiam pemuda nahina holongan di Tuhan ta Yesus Kristus. Jangan sampai lepas apapun tantangannya. AGP HP nasiam misalnya HP jadul, nikmatilah itu. Jangan gara-gara mengayak HP yang ahado sonarion. Aku bilang saya huti perkembangan nih HP yang terkini. Kan jangan gara-gara itu nasiam tergoda dengan sesuatu hal. Jangan. Nikmatilah apa yang ada pada orang tua kita. Apa yang ada yang kita mampu untuk membelikan itu. Syukurilah itu. Hinaan lang adong marhape. Atene bapainang. Hinaan lang adong marhape. Manggolo do ita. Manggolo. Tahun 50-an, 60-an belum ada HP. Madong gyo no puluhan, tahun no puluhan. Lapera. Manggolo do. Tori na siyam, orang tua na siyam, ihuta, anggo parhuta. Jago-jago do si dia. Lalu kenapa mesti khawatir kalau tidak ada itu yang terkini misalnya modelnya. Da usah. Lang pala mahua ay. Nadongay ma. Pokok ni boy mang SMS. Boy madjalo kabar. Boy manukuk kabar ni orang tua ta. Lang pala haganupan idihuti. Boy anggo misalnya butuh pelajaran. Boy dolaw hu internet. Adong do pena warung internet sonari. Ang adong berate nih. Mangijam HP ni kawan mapaling lang. Ida kita ay. Nini bani ayat tolu. Ayat tolu. So gamdo uhur ninay bata bani si Esau. Halanyay merupakan hukuman bani Esau ay. Hubahin mahalimisan. Hubahin gabi halimisan dolok-dolok ni. Gabi gersang. Gabi tidak menghasilkan. Jadi dolok-dolok yang menakutkan. Anjahahondoskon parbagianan ni gabi ianan ni sorigala. Aima hukuman. Tapi langlaw makatahon, lang holong uhur ninay bata bani. Tetapnya dia kasih, tapi ia memperlihatkan kasihnya itu dengan cara kasih dan keadilan. Maningoni tindak do.
Agen nyombah ta, meskipun sonarion doma adong undang-undang, tidak boleh bertindak mengenai tangan, tidak boleh bertindak melalui ucapan, verbal, kekerasan terhadap nyombah. Tapi angku mangihut konteksnya bila tahu sa sitong ni. Boy dotong ibere sanksi hubani nyombah. Anggo marsalah. Ase botoni ijale tak kesalahan ni. Anggo langong ga itagor. Masonon. Baik manang. Deardo ganup nini. Ajaran napakahohon doay. Holong nalang sitong doay. Humbani orang tua hubani nyombah. Makani anggo itegor, anggo ipareksa, anggo igilai, anggaplah itu adalah bagian dari kasih sayang orang tua hubani nyombah. Ulang mitorado ngay sonario ura-ura, langi bere pangidduan ni, bunuh diri nanti aku nini. Udah masonay-sonay na hama, Roma homa orang tuan bayi manang, marutang pehita palay hita ma. Bayangkok kita. Kan? Tapi mudah-mudahan nyombah ta agena siam na hadir ijon pemuda yang beribadah di GKPS Padang Bulan. Langa dong tipe-tipe karakter na sonay ay. Yang bagus-bagus lah semua. Tapi ang gua dong misalnya na ongga makatahon na sonay ay. Mangototoy inang, mangototoy bapani ihuta. Minta maaf lah nanti. Gantikanlah gabusmu itu dengan kata holong do uhurhu inang bamu. Dah? Siap do na siam pemuda sonai? Ayo, janji na siam do ay dah bani Tuhan lang bakku. Iya, jadi nini ijon pori ni Edom. Ay ise do Edom, ise Israel. Bani panorang ijia, Edom sopat do ia bersekutu dengan bangsa Babel untuk menyerang menghancurkan Yerusalem. Edom aima keturunan ni Esau. Israel keturunan Yakub. Maka ihatahon ijai, pori ni Edom nini ijai, dom matongon iparseda hanami. Nini Edom ai. Mereka ingin mencari sejarah yang baru. Marhitehon ni napajongjongkon, napadearkon segala sesuatu. Lang memang ikhutkon sejarah dulunya. Nini ijai, dom matongon iparseda hanami. Tapi ini dia. Ketika mereka merasa mampu untuk membahen sejarah na baru, mengukir sejarah yang baru ibagas pargoluhan di sedia. Nini, tapi ulak konon nami do paulihon na mareongay. Mamareong, tanda hukuman humban na ibata. Hape, rose dia makatahon, age ipareong kam Tuhan. Elang Tuhan nini tene. Age mareongay, paulion nami. Sepertinya mereka sudah merasa mampu dan sanggup untuk itu. Halani memang sedia onggado menjadi bangsa yang besar. Makanya mereka menawarkan sekutu kepada Babel untuk menyerang, menghancurkan Israel, Yerusalem. Ida kita ijay, nininokan, hapero manay bata makatahon. Sedia paulihon, tapi ahu mareongkon. Aiman ini bata. Juga bentuk hukuman tabur tuai. Bani perjanjian lama hukuman tabur tuai itu memang nyata. Halani doma jahat sedia bani panorang ijia. Bahkan lang idinga sedia namarsanina. Nasadainang nasadaupung dohap sedia pakon ni Israel. Yurupi sedia bangsa nalegan untuk menghancurkan ai. Halani ay ihukum na ibatasi dia. Nah, perjalanan panjang nasonay ay sihol membuktihon kubani bangsa Israel na makatahon nokan mabukti ni holong muban nami. Hitahaganupan ulang adong benamangindahi bukti holong ni bata. Ulang adong benamangindahi ga ada holong ni Tuhan itu. Porisona hape borat ni tantangan na yahapkon na siyam bani panorang on. Ngalut dora keluarga tanah sedang pusokan nuhur sonarion. Makatahon ihaholong Jehovah doha nami. Ngalut dengan begitu terkejutnya tene tersonggot. Au membasa ay jam sada lewat hujalo barita ay jam sada lewat na budari.
do mamarujung goluh berita duka cita do mamarujung goluh di grup sektor 5 ya, di grup sektor 5 jam sada lewat ma hubasa ai. Ida kita ki. Nah hado sedia dalam keadaan na berduka. Memang betul do. Lako maha tahono ta elang por saya ham. Anggo pusok duhur muhalani. Tidak juga begitu. Mengingat selama ini apa yang mereka jalani, apa yang mereka hidupi selama ini. Wajar do tarsonggot, wajar do mangidoraki, wajar do meratap sedia tentang kehilangan. Lako mamitor munafik kita maka tahun. Sekolah aku begitu nggak apa-apa kok ini. Lang mungkin sonai kan? Tidak mungkin. Nah sedia mengakuhon ambilanon. Semoga sedia bani panorang onpe mangahapkon agepe dalam situasi nasonai ai iha holongin ay batado humasi dia. Halani situasi kondisi pergumulan bahkan hamatean sekalipun itu tidak mengecilkan kasih Allah kepada kita. Latar belakang kehidupan sejarah kehidupan masa lalu itu tidak mempengaruhi, mengecilkan kasih Allah kepada kita. Tetapi bagaimana kita untuk tetap mengimani bahwa Allah itu sangat-sangat makahulungi kita. Bani ganup keadaan. Jadi inang agena siam na lansia ulang adong luar hata ay holong dohur ni Tuhan ay baku lang adong pesonay. Bahkan nasiam sudah banyak sekali perdalanan sejarah kehidupan nasiam. Sudah banyak sekali merasakan kasih setia Tuhan itu. Holong ni bata ay. Marumur 20, marumur 10 tahun nasiam. Sudah banyak sekali merasakan kasih setia Tuhan. Tinggal menyimpulhon ay mando ibagas guluh nasiam. Halanyay ihatahon bani ayat 5. Idahon ni mata nima opeay gabi hatahonon nima ma bagaldo Jehovah. Pada akhirnya isa dari sedia do haganupan bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat di tengah semua umat. Itu ngatongan di bangsa. Berdaulat penuh donay bataay. Halanyay ihaholongi do songon topik ta na makatahon. Ihaholongi Jehovah do haganup bangsa. Ihaholongi. Agi bangsa Edom nok kanay. Agepe dengan hukuman dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya Allah itu berdaulat untuk terus berada di dalam kasih ni hubani haganupan bangsa. Halanyay hita haganupan songon na isobut hanami nokkan so nahape kondisi ta inang bapa nama poso yakinkanlah dirimu jangan pernah ragu tentang kasih setia Allah yang selalu menyertai. Amin martonggo hita. Bapa nami na surga. Bapa piaridop nyuhur huban nami. Ihaholong iham hanami Tuhan. Sedo halani adong halubihan nami. Tapi pita halani idop pakon holong mudo. Halani ay mampu homahan nami saling mengasihi dengan sesama, dengan keluarga. Mengasihi diri kami sendiri juga. Karena kami ini berharga di hadapan Tuhan. Dengan menjaga merawat kesehatan, mempertahankan identitas kami sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Maka biarlah kami juga boleh mengasihi diri kami, mengasihi orang lain. Marhite honni na menggenapkon holongmu na tarsulur ay ibagas pardalanan di kuluh nami. Bapa holong maham, martonggo doham nami homa secara khusus bani keluarga besar tondang pakon tobing na mga hapkon usok niuhur na bagas bani panorang on. Hanya Tuhan yang sanggup memahami kehancuran di hati pikiran mereka saat ini Tuhan. Kasih-Mu lah yang merangkul si dia. Aseboy si dia tegar, aseboy si dia marguguh. Manjalohon haganupan peristiwa parujung goluh ni Bapa na hinaholongan ni uhur namiin dengan secara tiba-tiba. Meskipun kalau diperhadapkan dengan iman kami, semuanya ada jawabannya. Semuanya ada sesuatu di balik ni haganupan ai. Tapi secara hajol maun, totu memiliki keterbatasan pakon hagalekon do keluargain. Tonggo nami, kuriamu menopang sedia Tuhan,
ibagas parutolon na boratin. Bereham kubani sedia gogoh na tarsulur na kumbamu asemar gogoh tongtong sedia. Ibagas naman jalohon haganupan na masa. Terima kasih Bapa sonay doho mahanami haganup atap adong penuanon na mangganggu paruhuran nami na main bahin hanami ganggu ni uhur pasal habagalon ni kuasamuin bani panorang on patotap hama pikiran nami bahwa Tuhan tahu segala sesuatu na masa na hidup pakon hanami. Agip isonay holong dotong uhurmu ban nami. Ay managabi penyamangat ban nami bani panorang on Tuhan. Terima kasih Bapak bagas Yesus Kristus hanami martonggo hubamu. Amin. Paima yondos kon hita galangan ta, tangar hita malobey hata ninay bata, nagabi onjolan bata lahu manggalang, ay manatar surat bani Heber 10 ayat 10. Mambahin na madear, apa namar si bere-bere, ulang mahalupahon na siyam ay galangan na sonay do iharosuh kon nay bata, sonari ondos kon hita ma galangat ta.
setiap mahita jongjong. Martonggo mahita mangunduskon galangata hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, pardear layak jana na unja huben nami. Terima kasih mahatahonon nami hubamu, halali tongtong do ipa supasuham guluh nami. Domay hasomaniham hanami, jana ipa supasuham korja nami da subadi sadarion. Sonari ibagas malas nyuhur, roh doha nami mangunduskon, buah ni horja, nado pinasupasumuin, gabe galangan hatarima kasihon, pakon puji-pujian nami hubamu. On pesay jaloham magalangan namion, bahen hasangapon nigoranmu, jana mambahen lambin, mar hataridahan harajaunmu, i duniaon. Ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, jalohamma tonggo namion. Amen. Hondos kon bani Yesus haganupan diri kon. Bali Jesus agalupan diriku, ia domasa ngaponku sadokapan golubon undus Bali Jesus simaluan uondos Ham Bapa nami na inagori atas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaunmu, say saut maharosuh niuhurmu, inagori tongahon, songon na inagori atas. Bereham maban nami sadarion, haguluhan ari-ari. Sasap ham madosa nami, songon panasap nami, bani dosa ni hasoman, namardosa dopak hanami. Ulang hanami bubayham huparlajuan, paluaham mahanami humbani pangago. Laho manasyam, jana ihatahon Tuhan indo homahu bata. Laho manasyam, jana ulang masurut ringgas niuhur nasyam. Hisah ma ibagas tondui, sirsirma mambalosi Tuhan in. Jalo hita ma pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Ipasupasu anjaha iparorot Tuhan na ibatama hita. Isondangkon Tuhan na ibatama, bohini hubata, jana maidop mauhurne, mangidah hita. Idopakon Tuhan na ibatama, bohini hubata, jana ipasorap madameni, bani tondui tabe. Amen. Amen.
Selamat hari Minggu mahubat taganupan.